dobrodošli na novi metotutorial na temu veštine javnog nastupa, savjeti i trikovi. Moje ime je Anja Veličković i ja sam stipendista na Fakultetu za menadžment na Univerzitetu Metropolitan i danas ćemo zajedno proći kroz suštinu javnog nastupa. Sam sadržaj radionice bit će usmjeren ka komunikaciji i javnom nastupu, onda zatim kako se to možemo pripremiti za javni nastup i kako možemo da savladamo strah i tremu prilikom javnog nastupa. Pa ono što je prvo i osnovno jeste da znamo šta je zapravo komunikacija, da je to proces prenošenja poruka, mišljenja, stavova i informacija između ljudi i da je to zapravo način sporazumevanja među ljudima i da je to zapravo način na koji se stvaraju veze između različitih pojedinaca, da je komunikacija aktivnost koja se neprestano odvija i da se komunikacija, odnosno da se komunikacione veštine uče. Sad, komunikacija se može podeliti na dva osnovna tipa, to su verbalna i neverbalna komunikacija. Verbalna komunikacija jeste ona gde se zapravo komunikacija odvija putem tih verbalnih znakova, odnosno putem reči, dok se neverbalna odvija putem neverbalnih znakova kao što su kontakt očima, pokreti tela, mimika i drugi. I na koji način je zapravo komunikacija povezana sa javnim nastupom? Pa, prilikom javnog nastupa, odnosno prezentacije, mi zapravo vršimo komunikaciju sa svojim ciljnim auditorijom, odnosno sa publikom kojom želimo da prenesemo određenu informaciju. I upravo te prezentacije i takav javni nastup jeste prisutan u različitim sferama, počevši od različitih sastanaka, konsultantskih nekih, da kažemo, radionica, kao i da kažemo nekih drugih prezentacija, recimo proizvoda i usluga kada želimo da predstavimo neki naš proizvod. I danas je veština prezentovanja izuzetno važna, bilo kojim poslom da se bavimo, zato je jako važno da se radi upravo i da se usavrše te veštine javnog nastupa. I kako bi se zapravo pripremili za javni nastup, postoje određeni koraci koje treba da pratimo. Prvi osnovni korak jeste upravo definisanje ciljeva i osnovne poruke. Zatim imamo analiziranje publika, odnosno auditorijuma, kreiranje adekvatnog okruženja, odnosno ambijenta prezentacije, korištenje audiovizualnih pomagala, izrada strukture prezentacije, planiranje vremena za pitanja i odgovore i utvrđivanje vremenske raspoloživosti te prezentacije. Pa, kada je u pitanju cilj javnog nastupa, može da se kaže da je cilj javnog nastupa upravo da pošiljilac poruke, odnosno neko ko prezentuje, ima neki svoj javni nastup, prenese poruku onako kako želi, odnosno da publika upravo vidi ono što je zapravo i prezenter, odnosno pošiljilac poruke video, čuje ono što oni žele da čuju i da osjeti upravo ono što on, da kažemo, žele da publika osjeti. Odnosno tu imamo i taj transfer emocija prilikom javnog nastupa. I generalno ciljevi se mogu podeliti na tri osnovne vrste. Prvi osnovni cilj jeste informisanje. Kada želimo, na primjer, da informišemo neku ciljnu grupu o nekom, na primjer, novom proizvodu, o nekim povoljnostima, događajima, uslugama i slično. Onda zatim imamo uveravanje kao cilj, gde je cilj da, na primjer, mi određenu ciljnu grupu ljudi uverimo i podstaknemo ih, na primjer, na neko razmišljanje i na neke, da kažemo, stavove i podsticanje kao cilj da imamo za cilj da podstaknemo potrošače na određenu akciju. Sljedeće zapravo jeste upravo ta poruka javnog nastupa gde jedan prezenter, odnosno osoba koja prezentuje i ima javni nastup, treba sve vreme u glavi da ima tu poruku koju želi da pošalje ciljnoj javnosti i da zapravo ceo taj svoj javni nastup usmerava ka prenosu te poruke, znači da se drži te teme koja je prvobitno osmišljena. Sljedeći korak jeste analiziranje publike, odnosno auditorijuma. Prilikom analize publike, ono što je važno jeste da dobro istražimo ko će biti naši slušalci, koliko će ih biti, kakve su njihove interesovanja, šta oni žele zapravo da dobiju, kakva je njihova korist od prisustva na određenom događaju i da se cijela prezentacija zapravo prilagodi njima i njihovim interesovanjima. I uvek prezenter treba da se stavi da posmatra iz perspektive slušalaca i da razmišlja kako može da kreira taj svoj javni nastup tako da njima bude i zanimljivo i korisno i interesantno. Ono što je također važno jeste okruženje, odnosno ambijent prezentacije, što uključuje prostor i namještaj, dekoraciju, rasvetu, vazduh i temperaturu, kao i izgled samog prezentera.
Konkretno kada je rasveta u pitanju, ona je izuzetno važna. Jako je važno da postoji kvalitetno osvetljenje u prostoru gde se drži prezentacija, bilo da je to prirodno svetlo ili da je u pitanju električno svetlo. Ukoliko je moguće, dobro je da prostorija bude osvetljena i da postoje prozori gde će zapravo dopirati upravo to dnevno svetlo, ali ukoliko to nije slučaj, ukoliko se radi o nekoj prezentaciji koja se odvija u večernjim satima, jako je važno da to osvetljenje bude dobro kao na ovoj fotografiji, jer će to održati koncentraciju slušalaca. Sljedeći važan faktor jesu vazduh i temperatura. Zašto? Zato što je jako važno da vazduh bude prijetan, da ne bude zagušljiv i da temperatura bude optimalna od 18 do 21 stepen Celzijusovih. Opet zašto? Zato što publika u slučaju da im je, na primjer, previše hladno ili previše toplo ili da je previše zagušljivo, može zapravo to da joj smeta jer nisu zadovoljene te osnovne, da kažemo, potrebe za toplinom i onda na taj način oni se neće fokusirati na samu temu i smanjit će se efektivnost prezentacije. Također, ono što je jako važno jeste izgled osobe koja prezentuje, koji naravno se razlikuje u zavisnosti od okolnosti, ali uglavnom bi prezenter kao osoba koja prezentuje trebalo da bude obučena formalno. Kada su u pitanju muškarci, to je najčešći slučaj da obuku odela, košulju i, na primjer, sako, a kada su u pitanju žene, pa isto tako odela ili sako ili, na primjer, neka haljina ili, na primjer, suknja koja je primjerene dužine. I jako je važno voditi računa o svom izgledu, zato što to u velikoj meri ostavlja utisak na publiku. I kada su u pitanju vizualna pomagala, ona su izuzetno važna. Recimo kao kod ovog javnog nastupa, odnosno ove moje trenutne prezentacije, ja koristim vizualna pomagala u konkretno ovdje prezentaciju, odnosno PowerPoint koji se jako često koristi prilikom prezentovanja i on služi da bi se na bolji način vizualnim prikazom zapravo približila tema i održala pažnje također slušalcima, tako da je dobro i poželjno koristiti vizualna pomagala prilikom prezentovanja. I sama struktura javnog nastupa obuhvata 3 osnovna dela, to su naravno uvod, središnji deo, odnosno glavni deo i zaključak. I ono što je najvažnije jeste da publika najviše pamti zapravo taj početak i kraj prezentacije, tako da bi trebalo prezentaciju početi na neki zanimljiv način i također završiti kako bi i taj središnji deo ostao upamćen. Kada je također u pitanju početak, ono što je važno jeste da publika stiče utisak o prezenteru i generalnu prezentaciju prvih 7 sekundi, tako da bi taj javni nastup trebalo da bude efektan i da ostavlja upravo taj dobar utisak, jer se loš utisak vrlo često teže popravlja nego ukoliko on od početka dobar. I također ono što je važno jeste da prezenter bude osoba koja je od kredibiliteta, koja je profesionalna i pouzdana u svojoj oblasti i nekog kome će publika verovati i pomno pratiti njegovo predavanje. Kada je u pitanju središnji deo javnog nastupa, jako je važno da se zapravo u tom delu prenese suština i da se maksimalno angažuje publika, tako što će se postavljati pitanja, otvarati diskusije na određenu temu, a gde neće zapravo jedan prezenter samo voditi neki svoj lični monolog. I ono što je važno jeste da se prezenter istakne na neki neobičan način, to može biti tako što će ubaciti, na primjer, neke šale, neke zanimljive priče, neke svoje lične primjere koji postiču upravo slušalce da prate do kraja. I u tom središnjem delu, pored tih verbalnih priča, odnosno ovih poruka koje se šalju, važno je obratiti pažnju na neverbalnu komunikaciju, gde ukoliko prezenter ima otvoreno držanje, time zapravo pokazuje da ima samopouzdanje, da je siguran ono što govori i da je otvoren ka deljenju znanja. Sa druge strane, ukoliko postoji to zatvoreno držanje, nedostatak samopouzdanja, izbjegavanja tog kontakta očima, onda to može da utiče negativno na publiku, da zapravo ne veruje u tu poruku koju prenosi prezenter. Ono što su također važnije su pokreti tela, konkretno kontakt očima je jako važan, izraženost lica, gestikulacija, ali i rukovanje, jer oni svi zajedno zapravo jako puno govore o osobi bez da ta osoba išta kaže, tako da treba voditi računa i na te pokrete tela. Između ostalog, kontakt očima je izuzetno važan. Jako je važno da mi koristimo kontakt očima kada želimo da prenesemo informaciju, kada želimo da dobijemo informaciju, kada posjećamo tu interakciju i da neprestano sa publikom ostvarujemo taj kontakt očima kako bi održali njihovu pažnju.
Izražajnost lica je također važna jer način na koji posmatramo publiku zapravo govori o našim unutrašnjim osjećanjima koje prenosimo i na druge kroz recimo sreću ili zainteresovanost ukoliko se povremeno nasmejemo ili kroz tugu ili bes ukoliko smo nervozni to prenosimo na publiku. I jako je važno da na kraju svake prezentacije ostavimo vremena za pitanja i odgovore jer uvijek je dobro zapravo pružiti mogućnost publici da postavi pitanje i da se naravno da neki konstruktivan odgovor na to pitanje, ali vrlo se često desi, bar na prezentacijama na kojima sam ja prisustvovala, jeste da publika ne postavlja pitanje i tako zapravo pravi neprijatnu situaciju prezenteru i šta onda raditi u toj situaciji. U toj situaciji najvažnije jeste da prezenter zapravo sam sebi postavi pitanje i kaže često mi postave pitanje to i to i sad ko ima sljedeće neko pitanje. Na taj način se zapravo ruši ta barijera koja postoji između publike i prezentera i oni se podsjeću da razmisle u nekom drugom pravcu da li možda imaju i dalje neko pitanje za njega i ukoliko nemaju onda se prezenter zahvaljuje na pažnji i završava se sama prezentacija. I za kraj ono najvažnije kako savladati strah i tremu prilikom javnog nastupa. Ono što je zapravo važno jeste da je strah od javnog nastupa nije urođen, samo su dva straha urođena. To su strah od gubitka podloge, od neočekivanih zvukova, a da se strah od javnog nastupa stiče. I da skoro 90% ljudi ima strah od javnog nastupa i da je to nešto što je danas izuzetno zastupljeno, ali ne treba bežati od toga, već se treba naravno suočiti sa tim strahom. Zašto? Zato što posljedice koje stvara taj strah od javnog nastupa mogu da budu vrlo negativne, zato što, na primjer, jedan pojedinac koji, na primjer, želi i na prezentaciji, odnosno nekog novog proizvoda na nekom sastanku da pokaže neku svoju ideju i da zablista ili, na primjer, ukoliko želi da aplicira za neki posao, može izgubiti tu priliku da pokaže najbolju verziju sebe zato što je imao strah, iako je on neopravdano prisutan. Tako da treba voditi računa i sagledati sve te negativne posljedice i potruditi se da se taj strah umanji. Sad, kako se taj strah može eliminisati? Pa može se eliminisati kroz 3 različite stvari. Prvo jeste dobra priprema i vežba. Zašto? Zato što ukoliko se mi dobro pripremimo za javni nastup i ukoliko vežbamo, onda ćemo smanjiti tremu već za 75%. Dodatnih 15% možemo da smanjimo tako što ćemo pravilno disati, odnosno voditi računa o tom disanju kada pričamo prilikom javnog nastupa i preostalih 10% ukoliko imamo taj pozitivan mentalni stav. I zapravo to pokazuje da iskustvo svih nas, da najveću tremu smo generalno svi imali kada smo se pripremali, odnosno kada se nismo pripremali za javni nastup i upravo rješenje za takav problem jeste u dobroj pripremi gdje ukoliko budemo vežbali, stali ispred ogledala i da kažemo vežbali samostalno sami sa sobom u svoje 4 zida neku prezentaciju, verovatnoća da ćemo pogrešiti se izuzetno smanjuje tokom javnog nastupa. Pored vežbanja, jako je važno programirati zapravo svoj mozak na uspjeh. To znači vežbati taj mentalni stav. Da se zapravo osoba koja će prezentovati stavi ulozi predavača i da zamisli da ima publiku ispred sebe i da u sebi ponavlja kako on to može, kako je on dobar, kako je dobro to pripremio i kako će sve da bude u redu. I samim tim se povećava i šansa da će zapravo i prezentacija biti dobra. Jer je jako važno da zapravo prezenter veruje u sebe jer takav stav prenosi i na druge. I ono što je također važno jesu vežbe disanja. Jako je važno da imamo taj uzdah i izdah kada prezentujemo, odnosno da ne ostanemo bez daha kada prezentujemo i da ne pričamo brzo, već da kažemo dovoljno sporo da nas i publika razume. I ono što je važno jeste da u glavi prezenter treba da ima zapravo stav da publika nije neprijateljski nastrojena prema njemu, jer baš zato što je tu ona želi da ga čuje ili želi nju da čuje i zapravo žele upravo uspjeh i žele da dobiju dobru prezentaciju. Tako da su publika i prezenter sve vreme na istoj strani. I ono što su, da kažemo, zaključni savjeti za dobar javni nastup jeste upravo da se ostvaruje kontakt očima sa slušalcima, da se tokom izlaganja prezenter osmehuje, ali da to bude prirodno i iskreno, da se govori dovoljno glasno, tako da nas čuje i osoba koja se nalazi u posljednjem redu, da se prilagodi brzina govora, da se ne prekrštaju ruke na grudima, jer to može da pokazuje odbrbeni stav, nego da postoji upravo taj otvoreni stav i otvoreno držanje. Onda zatim da se neke glavne tačke zapravo pokažu i naglase tim neverbalnim znacima
da se pauzira u govoru, odnosno da se prave pauze, da se prezenter pridržava plana izlaganja, da nikako ne čita sa prezentacije ili sa, na primjer, telefona ili papira, jer to pokazuje da on nije dovoljno spreman, odnosno da mu nije bilo dovoljno stalo da pripremi dobru prezentaciju, tako da je čitanje zapravo pokazuje da nismo se dobro pripremili, zato ne treba čitati i uvek treba staviti pitanja, odnosno vreme za pitanja i odgovore. I ono što je možda zaključak ovog tutoriala jeste, možemo da izdvojimo upravo ovaj citat koji je meni uvek bio zanimljiv, a to je da je najvažnija zapravo stvar u komunikaciji da čujemo ono što zapravo nije rečeno. Odnosno, ovo može svako tumačiti na svoj način, ali zapravo ključ jeste upravo ta neverbalna komunikacija kojom mi zapravo šaljemo te neke neverbalne poruke ka drugoj strani i koje mogu mnogo više da govore nego reči. I to bi bilo to, nadam se da vam je ovaj tutorial bio koristan i vidimo se u nekom narednom. Pozdrav!